Happy Friday to you all, okanye to all you to you, yonto kuyiyo wethu. Ake nje sisebenzisa Wi-Fi ngisebenzisa vele zibonakala nje nabe reza bokubona. Sebevele babonakala nje 24/7 ku Instagram, ku WhatsApp, Facebook, Twitter zonke izinto. Telegram zonke vele abonakala nje esebenzisa Wi-Fi esikolo nje 24/7 umuntu wasereza. Ezigezona kayizomsebenzi. Yabona nje bangolwehlanu namhlanje. Abazuphinde ngoku uyabona i-likes uzozibona manje umuntu uyoziqhelisa. Yabona nje uzofaka ifoto uzofaka ifoto ku Instagram. I-likes zizovela zonke manje. Uzofaka ifoto namhlanje ndifake ngomso ngigqibela ngomso ndifake icawu. Anizobona like yamuntu. Ake manje nontomletha. Yabona manje ake sise. Bazoqala kwenza Friday emalanga. Yabona nje bazofaka emalanga nje anizofaka ngoba sisemsebenzi ngoku basiphezulu kwezi Wi-Fi is free usathane. Ndizothi ke uma sendifake ngokuye yasebusuku ndiyabona likes zamuntu. Kuba ngafanga hayi bangalike abegijima ngoku sewangongo. Abasathane ke yabona indoda enjalo ke sise. Yabona njalo indoda angeke ikondle. Andichoba angeke uphe kwasenti. Angeke kuzame, ngeke ilobole njalo nje. Intombazana yenza lonto ilamantombazana avela afike nje enikwa kwindawo nje spare. Kwanje ngithiwa into endawo ze makeup ntoni artist. Kanye ku identity kanye ngakhona makeup efree uya check usisiyoza check. Afuni nje into ekhutshwe ebhotini yakhe nje. Uyo check hayi. Hayi sisindisele nikwa lento first rate yami. Abantu abangafuni ukubhadala abantu abafuni nje abantu abamnyama nje umuntu akakhupha imali ebhotini yakhe. Lamadoda avimbayo ngoku. Indoda right for nanje indoda iyoze nje xa ndikuqe uthathe nje 48 ibeka apha esiphongweni 48 uba nisuka inkweqile haya ngoku umntana namdoda ibala nje no 10 rand we-airtime ekuyifumana i-10 rand i-airtime ngimbala bese happy Friday kumina bengu-Friday wini nasengiqalile nginiyele into nekuvimba kodwa andidingi into ukuvimba umuntu makakhupha imali ebhotini yakhe akathenga idatha thengani idatha eMzantsi Afrika. Thengani idatha South Africa, thengani idatha. Hayi saphela.